Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rwanda Media Group. Please nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye. Turi tariki 9 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Turi mu gitondo rero cyo kuwa gatatu w'icyumweru. Hagati aho mbanze mbifurize kugumya kugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye. Mugiye muheremo ni David Hussein nk'ibisanzwe ucyumva ngeze muri studio menya ko tugiye kugenda tuva imuzini muzingo ku makuru aba yakomeje kugenda acicikana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse namwe drone zacu naba n'imboni zacu ziba zagiye zitugezaho. Ndagarutse rero ku makuru akomeye cyane. Aya makuru muraza kunyemera tuyahere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kiyobowe magingo aya n'uwitwa Felix Antoine Tshilombo Beto. Rero turaza kunyarukira mu burasirazuba bwa RDC bw'iki gihugu rwose, aho bikomeje kuba ibicika. Abarwanyi ba M23 nyuma y'ubwoba bukomeye cyane noneho ngo bitumiye mu biganiro idoha nyamuna ngo aho rwose ngo bageshishe itabona, aho M23 ngo ikomeje gutanga ibirego bikomeye cyane ngo FDD wazarendo FDD igisirikare cya guverinoma y'u Burundi ngo bazanye ibitwaro karundura ngo byo kwifashisha kwivugana abaturage mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aturigenda tubyinjiramo 5 kwa 5 kabisa. Muraza kunyemera tunyarukire kuri general wamaze kuba yatabwa muri yombi w'iki gisirikare cya M23 ngo aho atumvikanye na bamwe mu barwanyi b'inyeshyamba za M23. Amuraza kunyemerera tuze kunyarukira muri Fizi. Biravugwa yuko rero hafashwe inasiza M23 abasirikare batandatu b'abazungu. M23 ngo yazanye abasirikare b'abazungu nyamunani urugamba bakomeje kwitegura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aba basirikare rero batandatu bafatiwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Fizi. Turagenda tubyinjiramo 5 kwa 5. Ese bafashwe gute? Ese byagenze gute? Ese aba bari bagiye? Nibyo tugiye kugenda tuva imuzi ni muzingo ngo ubutegetsi bwa General Neva mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FDD CNDD abashaka kubutembagaza bo ngo ni benshi cyane kuri liste ngo bakomeje kugenda abiyongera. Turagenda tubyinjiramo 5 kwa 5 kabisa nkuko M23 ngikomeje kwandikira CNDD FDD ati nimudakuri ingabo zanyu mu ntara Kivu y'Amajyepfo ngo ubutegetsi bwanyu turabutembagaza. Ese M23 iki ni kibazo mbabajije twese kujya duhuriye muri commentaire mumbwira. Ese M23 yananiwe gutembagaza FDD CNDD muri Uvira ari agace gatoya izatembagaza ubutegetsi bw'igihugu cyose mu gihugu cy'u Burundi? Ndagira ngo duhure muri commentaire 5 ku kane kabisa. Ni David Hussein nkuko unyumva ku majwi akomeye cyane rwose. Uyu munsi ndi tayari na gripe wapi mwumva ndi guturika ni matatura kabisa. 5 kwa 5 twihuse cyane rero. Muraza kunyemera amakuru tuze kuyasoreza hakurya y'amazi magari. Witwa Donald Trump Joe yamaze kuvuga yuko yiteguye kongera kohereza ibikoresho muri Ukraine, ibikoresho rutura, ibikoresho by'intambara byo guhangana n'igihugu cy'Uburusiya. Turagenda tubyinjiramo 5 kwa 5 kabisa. Muraza kunyemera tunyarukire mu gihugu cya Israel ndetse na Iran. Ese byifashe gute? Agahenge k'iminsi 12 kasabwe na Donald Trump na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero gakomeje kubahirizwa ku mane zombi. Ni byinshi tujye kugenda twimata turatuva ni muzingo. Ndagira ngo wowe tubanye bwa mbere banza uzamure subscribe yawe, wowe tubanye bwa mbere banza ukore ku ijambo ryanditseho sabune mu gifaransa, ni subscribe mu cyongereza, asigaye ukore ku gapfunsi kareba mu kirere, asigaye usharing commentaire 5 ku kandi kabisa. Shyiramo agatima, washyiramo idarapo, washyiramo uko urugamba mu burasirazuba bwa RDC urubona. Ibyo byose birakenewe kandi ni inkunga ikomeye cyane. Reka twihute cyane rero aya makuru tuyahere mu burasirazuba bwa RDC. Ese magingo yabyifashe gute? Situation byifashe gute mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo? Nuko M23 yahiye ubwoba mu buryo bukomeye cyane nyuma yuko igaragaje ko ngo ifite umugambi wo kwataka Uvira mu buryo bukomeye cyane, ngo yamaze guhindura imipango. M23 niyo yagiye ibyigaragariza ndetse n'ibihugu byagiye byinjira mu mipaka ya Ruzizi gatatu abizanye abasirikare bo gufasha igisirikare cy'inyeshyamba za M23 kujya bigarure Uvira. Rero M23 nuko yamaze gushya ubwoba bitewe n'ibyo yamaze ko yabonera ku kibuga cy'imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibitwaro karundura, ibitwaro suyimusiga byamaze kwinjizwa n'igisirikare cya FDD cya guverinoma y'u Burundi ndetse wazarendo VDP FDD igisirikare cya guverinoma ya RDC. Rero M23 nuko ngo yajyaga ihatwa kujya mu biganiro muri Katari, muri iki gihugu cya Katari mu mujyi wa Doha. Rero M23 ngo magingo ya ku munsi w'ejo itararanganyije amaso idatinze nuko yizinduwe muri ibi biganiro
yizinduye kabisa, aho noneho ngo ubungu bari bicaye ku meza y'ibiganiro bategereje RDC. Ikintu nakubaza wowe udukurikiye magingo ya mbere kuko ndenga iyi ngingo, ese wowe urifuza ko RDC ijya mu biganiro na M23 cyangwa Faci Beto afatanyije na General Neva niba kubita umwanzi M23? Iyi commentaire ndayikeneye mwese, buri muntu wese uko abyumva. Ngiye ku ruhande rwanjye nk'umusesenguzi mu by'intambara, sindi kubona ibiganiro, ibyo biganiro Faci Beto nabireke yatsumuriro akubite adui kabisa, amumarire ku rugamba kabisa. Icyo nicyo nabwira Faci Beto kabisa, nakomeze yongere ingamba ndetse n'igikoresho cya gisirikare asiga kubite adui, apige adui. Nguko rero reka twihute cyane rero mu ntara Kivu y'Amajyepfo, atunyarukire ahitwa muri Fizi. Nkuko amakuru abitangaza, mu gace ka Fizi rero hafatiwe maneko z'abazungu, abasirikare batandatu ababacancurungo baguzwe na M23, iki gisirikare cy'inyeshyamba za 23 gishinzwe kuba gikorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani, Somali ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Rero nuko aba bacancuro rero batandatu bafatiwe muri aka gace ka Fizi, bafashwe n'igisirikare cya FDD cya guverinoma y'u Burundi. Rero aho abangaba bavugaga yuko batumwe n'igisirikare cya Black Hotel cyoherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mirwano mu burasirazuba bwa RDC. Rero abangaba baje kuba bahatwa ibibazo mu buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya FDD cya guverinoma y'u Burundi. Rero biza kurangira FDNB ibonye ko ari abatasi ba M23. M23 rero yagerageje gukoresha amayeri n'amanyanga mu buryo bukomeye cyane kugira ngo irebe ko yakwinjirira ibice bya Sud Kivu harimo Uvira. Rero M23 nuko ibi byamaze kuba byayigora, byamaze kuba byayinanira. Nguko rero ni bamwe mu bahise bafatwa rero mu magingo ya nimateko zamaze gufatwa n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Ubungubu bamaze kuba bagezwa muri Uvira, imande y'ibiro bya FDN biberere muri Uvira. Nguko rero ni amwe makuru dukomeza kugenda dutohoza, tukavuga ati abakunza abataramo murusha kugenda musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda abitugeraho 5 kwa 5 hano muri studio za Rwanda Media Group. Please hacikanwe wowe utarakora subscribe, nyamuna kora subscribe kugira ngo komeze kugenda urushaho kubona amakuru akomeza kugenda atugeraho 5 kwa 5. Reka tunyarukire rero kwifungwa ry'uwitwa Mboneza rwose Yussufu. Uyu rero ni General Mboneza Yussufu, ni umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cy'inyeshyamba za 23 gikorera mu burasirazuba bwa RDC. Rero uyu nguyu yamaze kuba yatabwa muri yombi nyuma y'uko ngo azanye umwuka utari mwiza hagati y'iki gisirikare cy'inyeshyamba za 23. Rero aho bivugwa yuko rero uyu Mboneza atatawe muri yombi wenyine, ahubwo yatawe muri yombi n'abandi basirikare bagera kuri 33. Rero ngo bari bafatanyije n'uyu Mboneza kwigumura kuri izi nyeshyamba za 23. Namwe makuru yamaze kwa yagenda atugeraho. Rero turavuga ati reka tugende tuyasasanura ngo itabwa muri yombi rya Mboneza Yussufu General ryamaze kuba byatuma mu mutwa M23 harimo abatumva kimwe iritabwa muri yombi ry'uyu mugabo. Rero byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, aho biri kuvugwa yuko M23 irimo umwuka utari mwiza magingo ya hagati y'abarwanyi ba M23. Atunyeruke cyane twihuse cyane, iminota dufite n'imicano y'impamvu turi gucunguza iby'umwete nyamuna. Atunyerukire mu gihugu cy'u Burundi, aho ngaho ni CNDD FDD kwisonga iyi shyaka riri ku butegetsi riyobowe n'utwa General Neva, ngo ririfuzwa rwose n'abatari bake ko bifuza akuritembagaza nyuma yuko FDD CNDD igaragaje ingufu mu bijyanye na gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Rero M23 ikomeje kwiga imipango yose yakoresha kugira ngo ihirike FDD CNDD ishyaka ribaririzwa ku butegetsi bw'iki gihugu cya guverinoma y'u Burundi. Rero nuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva bahereye mu gihugu cy'Ububirigi bakomeje ngo gufatanya n'igisirikare cy'inyeshyamba za M23 ndetse na Red Tabara. Rero ngo bahirike ubutegetsi bwa CNDD FDD ishyaka ribarizwa ku butegetsi bw'iki gihugu, ngo nyuma yuko FDD CNDD igaragaje ingufu mu bijyanye n'intambara mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Rero nuko ngo aba bate umujinya mu buryo bukomeye cyane igisirikare cy'inyeshyamba za 23. Rero ngo akarere kose
gashinzwe kuba gatera inkunga inyeshyamba za 23 ngo barifuza guhirika ubutegetsi bw'uyu mugabo GEN.MBONEZA rero ajyanye n'amashyaka ye ngo FDD CNDD. Ni mu gihe uwitwa GEN.MBONEZA akomeje kubera ibamba mu buryo bukomeye cyane akarere, ni mu gihe kandi GEN.MBONEZA akomeje kugaragaza amashagaga mu bijyanye n'intambara mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bitewe n'ibyo akomeje kugenda akorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nguko rero ni byinshi twagenda twinjiramo 5 kwa 5. Reka tunyarukira kujya y'amazi magari. Witwa rwose Donald Trump Joe yamaze kwemeza ko ngo yiteguye kongera kwinjiza ibikoresho muri Ukraine, rero ngo ibikoresho bya gisirikare bigomba gufasha witwa Zelensky kwataka igihugu cy'Uburusiya nk'uko yakomeje kugenda abigaragaza. Donald Trump yavuze ko rero ngo nta cyamuhagaritse ndetse yuko yiteguye kongera gutera inkunga igihugu cya Ukraine kugira ngo cyongere kugaba ibitero. Nguko rero Israel na Iran nuko agahenge k'imitsi 12 gakomeje kubahirizwa hagati y'imande zombi, hagati y'iki gihugu cya Israel ndetse na Iran. Ni mu gihe kandi Israel ikomeje ngo gukoresha ubutasi bukomeye cyane, harimo ubutasi bw'amasazi mu gihugu cya Iran, rero ngo aho ubu butasi buri kugenda abukibanda ku bubiko bw'intwaro za Iran ndetse n'ahabikwa nuclear muri iki gihugu cya Iran. Nguko rero niba byakomeje kugenda bitugero 5 kwa 5 tukavuga atabatara makunzi murusha kugenda musobanukirwa akantu kandi kubiba bikomeje kugenda bitangazwa. Yari David Hussein, rero zamura subscribe yawe, usharinga, commenting mu gifaransa ni sabune nyamuna, commentaire asige dukomeze kugenda atwibanira 5 kwa 5 kubikomeza kugenda bitugera hano muri studio. Reka mbashimire kambifurize kugumya kugubwa neza. Amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe mu mirimo igiye itandukanye, mukomeze guha muronga amafaranga mafufu bikomeze akubageraho mu bice bigiye bitandukanye, mujye murimo kandi Nyagasani mukomeze guhorana nawe.